The founder and leader of Glory House Ministry International, Prophet Paul Tabri, and that day what the prophecy about the Ababa Befa, Yen Papa, a year or say Kwame despite any new Bako and what to say, and someone what the air to a journal, and yet as some Pakuram, poor a year, someone was set and pay a timmy a year, just I was saying for one more than or more pie, and yes, had ya, the Ebesiano, and yet at the Ketua. A basic 2021 year is a witchuma, a 2021 year, and a no AC, and then someone the air to Jonatas who said, Young Papa, a year Kwame Sefa Kayi, and a biom su peace FM just and some mercy, young Papa Kwame Sefa Kayi were collapsing, now collapsing Yenu Emuno and China peace FM Suso, a ja tomuna as she, yes, say, Drobe. Now, then some now would the air to a Jonatas who children one. A prana, a day, a buyer. Now, and no, and a baby hit a broadcaster, you come to Sefa Kayi, a match what talk from an collapse, if no war was so a form. Now, and no one another woman say, I have webbing a baby see a ship house, no a soap. I said, one more and kind of say, cash house, mooning be a chrome. Now, just a one gina a year, so no put a year, a janus, a janny, a free, a year, and bass, and no, not just a dino and so no, a jar started sem, a day, a phone what to say, as she say, from now, I didn't send to a jar area, not just one day, actually more a dear one to say, wait, dear, and yes, a be a walker. Na nkofo ba ba kase ane no de nafu nenam e na wo pesca de fi ye papa no hono e na say de bi enye sa na etie wo no bra wo hu ye no seen it so for the three consecutive times and same way and a revelation way when ya na so ni nyina mu na so ogu na egusu first one hu hwe second one hu hwe third one enti another man na na adwin say wo kọ ho no akwa bo amane na so kọ ye no na je say asa ye si ne kwan ye ma ne kwan e ma no enye den enkom enu ntia na say de wanya sa akonya na waba bonten na de na je say hu be hia so wo be ka na ye papa o say Kwame despite wahunu eye ebie no wama nani ada ho no wahunu hawa wo betimi afa aye ne nyoma na ebie mu so Kwame Sefa kan wama ne mpa bo mu enye de na wonka we nyina so wo mo mbra eye na so eye na wo mo emeye de ememe hunu anase se ne mo betimi akoko hu so fo bia wo mo aginu edie na ebusuafo mo ma yenkotie ensem a wode etu edwa ebaye na ye betwa eye eso Prophecy better was when you how be brace no. Medasi. Also last year I bet waba no. Me can send me for MP ni accident e wo bi ho. Yes. But my Ghana no se wo ka sem bi a ana no bi fi se bi a bibibi na wo ka na se udi agoro bi. Yeah, me kai tamaka say e bebo MP bi 2. Yeah. Na MP fo ni bi be start e wo. Enti ye mo mpa ye mo man no. Na aya na other party because me ko say me say MPP for emomoni na momoni mo hwe edom a edu omo achi ene won say aba na ye simple sa na ya no bi fi se bi am MPP me MDC ba da bi me nyo party bi am kan where you so wa fidi kese so am bi at me nyo party bi but the urade be ka kire me no na me ka yeah na ade a urade ada na di a kire me no say me hu say ensu oto na tender ate Namu sa spirit bi abesi peace FM. Despite media group na company no. Me who say spirit bi asoja esi peace FM da na any the other TV stations e wo ho no. Na eja da ho serious ese. Enso ni to no. Na tender ni tisi emu sa spirit na oyaboa. Ana wa betie si wom. Ana eja a TSC piece from nation. Then one of my be name that. Our nice man, your friend Kwame Sefa kan. Yeah, on a kokro on host. Yeah. Na mu say odaho no all pray wo sunsun. Odaho no all pray wo sunsun. Na tim say ade na kana oyare da ho serious. Enti yamo mpaye. Am a piece from and Kwame Sefa kan so. Wow. Are you serious? Unim one thing abrabo no physical. Sabrabo 100. Physical 10%, 90% spiritual. Tender na see in a car. Kwame Sefa kan na. About 10 and a striking one and who says spirit. Sunsumadi
ɛna mo sɛ spirit bi adane aboa na mo puja e dia go place for wonti tender no strike na kan Kwame Sefa kan serious no da ho prophecy nya na bɛn minya abatoa 3 times minya 1 month ni about 3 times entina me hwehwɛ mo mayi no serious enye easy prophet na what try so be reach out to anybody from Despite Media say ebia say na nyame yi actually me da se me try my best but me sent me anka wo mo say o say message wo de ade nyame fa so na wo ka se na no bi fi se bi asebe wa bo timi na wo ka but me odi 4 point me mo mitrim nkanda but the onyankopon yi akyem na meka because pa just but oyobi am pena sempa serious because sene o ya adoye oboa nkrofo enti ma pena senti me nhwese ade na me mo meka am ye hu bibia onye me nka so me hu mi o me nka se obi mra me hu me omunye hu bibi because life no abrabon na ye bon abrabon e 100 90 e sunsun physical no e 10%. Wow. Observe prophecy abano. Na prophets mami musa sasemwe. Timeline da prophecy no. Sebia ebesi bosome wem, ebesi na wotwe wem, ebesi wa afi wem. Timeline bia na o. E ya fi ya 2021 ya. Ya so ya anye hu bibia. Ebesi serious. Ejada despite him I piece from ten. Serious. Tender na strike here na me say spirit be e aboa na obesi sumo puja. The tender na strike here na the count Kwame Sefa kai. Serious. Enti e mo mpaye. Ghana for Despite Media paying say the nyame yi akere no na ye ka. Prophecy the nyame yi akere no nyame aka akere ni say atorenchem sei na eba Despite Media Peace FM so ene ye papa ye ofa Kwame Sefa kan Chama General etino obi ampa ne nan enyere ensi from Despite Media form na ensi from na omunya hu bibi ena o ka to se onka so mo mra ne ho however no omo tena se no mo ye behind ya 2021 yi sa atorenchem yi ebesi prophet e dey no bitima ya asesa no say you say prophecy ne ba o bitima ka say but oye say dia e dey na wo me da se pa abrabom ye wade bia wona chi wade ye wade bia wona kande enti life no se see dem person me che say ye wade betimi ye bedane nema okay yeah so mo money be do mo nane nema e wo sunsun ye dane nema o e wo sunsun ye mfa wenka we ho ye nane nema bi wow yes wo dane nema ne say me dane nema say sunsun no ade na ye ba be si no ye betimi atene no e betene no simple kwa abusuafo won said ye papa yi wo de nsem no atu dwa na chete it is bound to happen or see this year ya o say enye dey ensi na si a ensi no wo mo betimi esia no ekwan won ka se wo mo embre no honum na ne wo mo ememehwe no so fo bi wo no se ane wa amba me wo no mama me ama anya akwankyere na ama wo a ene enya de se betimi afiri usu no no de o se wo no ne de bi won de waka ni de ni se nyame asoma no wabeka wie enti wo de ni se wo betu anamo se ne ho na abeba fine se nya ne ho e na wo sofo nyame ni paget nyame nsa wo ne so na abekọ ne ho ama wo no nso so atwitwa saa enwoma ni mu edi afiri wo no mo de a ene wo mo enko na wo mo enkonko ye because wo hu ye no ediem na che se eye ade a se ye di hu agro na se ye papa osei Kwame despite edi eye eho agro se chim ene eno anu no what one man business wasi wa brain mojani achese wasi die si one ma age atese achese dudu na enim no just a day na obi a day na foforo ababa foro no ase no ahye no amachese wasan abon from ebiemti ya papa ema eye nani enda hono mu na ensem we odi betu dwan na achese dudu na ese ane ha demuni mu anie COVID-19 started say ba eno de ma nya ho popoye ya nyoma esisie ne won krone banu de munya ho adi ye nya de entimi memeka na emom edise obi bewu obi ye sei ka kwanhie besi eno die na mikatente mababonten na moba ababa bebo eye amane na abusofo ma ye hwadium se obi ena wayi ne wasi wono se woye nyamedwuma ena ne nyamedwuma no emu no nyame enam ne so
eda bibia dia enti because of say eye wo ye nkwanhia eye unity na enya ade a chese ebies de asie wo hum kan enti enu kwan so obebeka na se COVID-19 ba ena nyame anda na dia fa nche no na se we wada na dia akire na does it mean say enu nti wonye nyame nipa enu nti obetimi aba bonten aba beka na ana se nyame nipa no se wo mo enkom hye ni na enkonko ye ba ko obi enhu ade ba ko ana because say Ghana for criticize ana ye mu binom criticize asofo wo mo prophecies a wo mo ede eba bonten wo dwen ho a wo nheda ente eye ase papa bi nti say asofo no kwampo wonya di ye no revelation no na obaba beka krampo na chese akwakwa ye asim bi ede amano wo fascinating kro ezan se wo ba bekan nkrofo baba betwe no e wa paso ebinum so befa asem na ye den etie ede etu eye anamo eno nti no na ye ni yesu aye dan na de sese enam se COVID-19 ye huni so obi a amba mbebo Ghana fo ama ne se yade bi beba ama ye besho no smas ye be yusu like enyoma meye easy emfa ema ye nti se de enka ne ye tie no eno nti no so for ni enu wo kwanse nyame da bibia di etwe na wo ba bontin edi bebetu edwa anan abusuan for ensem we na ye papa prophet tabri wo de ababetu edwa edi afa ye papa o se Kwame despite ene ebiem so ye papa Kwame Sefa Kayi enhu a chese wo twemu a se wo mama mpa bomu anya de no wa hu nyame nipa chese nsa nyame nsa ewo no so dia ene na chese ye collapse yi agrada be strike my Kwame Sefa ka obeto from collapse am obewo so wo from one na numu no eja ebeto eye peace fm am chese ebehye into ashes o munya pimpo ena wo mo afa edi eye adwuma ebim na enti prophet yi ensama wode ebeto ejede na so obetimi aka ede afa enkofo ade nchomo de ababeto abonten omo ne se ye omo keka nsem we nyina no kom enti ne yafunu nti na so wo se Kwame Sefa kan me despite mu ewot kanti na wo kasa nsem we de achomo wo so ade nchefa ho ene sen fa beto dwa e wo tuma gh comment section e bi mo so like videos na share e wo all the social media platform eso e Chris kapa enemy dasene ye besan edi ehia ebu